Mena official muri gahunda y'amakuru agezweho tujye guhera kuri ino nkuru ifite umutwe ugira uti umwarimu yiyahuye harakekwa itinzwa ry'umushahara. Polisi yo mu karere ka Ibanda mu gihugu cya Uganda itangaza ko yatangije iperereza ku mpamvu zateye urupfu rw'umwarimu Emmanuel Turyahebwa. Uyu mwarimu yari asanzwe yigisha ku ishuri rya Oxford Secondary School, aho bikekwa ko yiyahuriye kubera ko yatinze guhembwa. Umurambo wa nyakwigendera wabonetse umanitse mu giti kiri ku kibuga cya Oxford Secondary School ku wa kabiri tariki ya 24 Ukuboza 2024 mu ijoro ribanziriza umunsi mukuru wa Noheli. Hari amakuru avuga ko uyu mwarimu ashobora kuba yiyahuye. Amakuru y'ibanze avuga ko urupfu rwa Emmanuel Turyahebwa rushobora kuba rwaratewe no gutinda kwishyurwa umushahara we n'ubuyobozi bw'ishuri, cyane ko yari agitegereje umushahara we mu gihe cy'iminsi mikuru ya Noheli n'Ubunani. Umurambo we wahise ujyanwa ku bitaro bya Ruhoko Health wa gatanu kugira ngo hakorwe isuzuma ry'umubiri cyangwa se post mortems mu rwego rwo gukomeza iperereza kuri iki kibazo. Polisi ikomeje gukusanya amakuru kugira ngo hamenyekane impamvu ya nyayo zateye iki gikorwa. Reka tunyarukire muri Kongo Kinshasa, aho Koloneli Uwiringoma yemeje ko M23 yongeye kwirukana FARDC muri Mambasa. Umutwe wa M23 wisubije agace ka Mambasa ko muri teritwari ya Rubero nyuma yo kwirukanamo ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu mutwe wemeje ayo makuru biciye muri Leta Koloneli Uwiringoma uvugira igisirikare cyawo. Uyu musirikare mu butumwa buherekeje amashusho yashyize ku rubuga rwe rwa X yagize ati: intare ubwo zari Mambasa kuri iki gicamunsi nta santimetero n'imwe izigera itwarwa, yaba FARDC y'intege nke, yaba abasinzi b'Abanyafurika y'Epfo, ibivume bya FDLR, abanyarumogi ba Wazalendo, abahezanguni ba FNDB cyangwa abacinyankoro b'abacanshuro. M23 yigaruriye Mambasa nyuma y'uko ingabo zayo zari ziyobowe na Leta Koloneli Bahati zayirukanyemo ihuriro ry'ingabo za leta. Mu mpera z'icyumweru gishize nibwo FARDC yari yigambye kwirukana inyeshyamba muri kariya gace. Reka tunyarukire mu karere ka Nyamasheke kuri no nkuru y'incamugongo ifite umutwe ugira uti umwangavu yanyereye ku mataza ikiyaga cya Kivu kiramuhitana. Uwase Vanessa ubwo yari yagiye gusura nyirakuru yasabye bagenzi be kujya kumwereka Kivu. Agezeyo akandagiye ku mabuye ari ku nkombe aranyerera atsukana nayo ararohama ahasiga ubuzima. Nyakwigendera Uwase Vanessa yari afite imyaka 14, yari wo mu murenge wa Kamembe ni mu karere ka Rusizi. Ubwo ku wa kabiri tariki ya 24 Ukuboza 2024 yari yagiye gusura nyirakuru mu mudugudu wa Kamina, akagari ka Shara, umurenge wa Kagano mu karere ka Nyamasheke. Yabwiye bagenzi be bari kumwe ngo bajye kumwereka ikiyaga cya Kivu. Ahageze agikandagira ku mabuye yo ku nkengero zacyo aranyerera kiramuhitana. Umuturanyi w'uwo mukecuru yabwiye Imvaho Nshya ko uwo mwana w'umukobwa wari ugeze bwa mbere ku Kivu ngo yabwiye bagenzi be ngo bajyane ajye kubereka uko amazi y'ikiyaga cya Kivu aba ameze. Baramujyana kuko atarabimenyereye, akandagira ku mabuye aba ari ku nkombe bita amataza kubera ko aba ariho urubobi, aranyerera. Bagenzi be bari iruhande rwe babona amazi aramujyanye. Ati bavugije induru baratabaza, tuhageze dusanga amazi yamaze kumutwara kuko atarazi koga, yahise azika ntiyongera kuboneka. Ati nta kindi twari gukora uretse kumureka akazubururuka ari umurambo agashyingurwa, kandi ubuyobozi bwari bumaze iminsi bwihanangiriza ababyeyi mu nama nyinshi n'abaturage kurinda abana babo batazi koga kujya mu Kivu, kuko mu bihe nk'ibi
by'ibiruhuko abana bakunda kujya ku Kivu bamwe bakoga batabizi bakarohama. Yavuze ko iroma ry'uwo mwana ryabahaye isomo ryo gukumira ko abana muri ibi biruhuko baza kwirunda kuri iki kiyaga ngo baje koga, uwo babonye atumva bakazajya bamuha urugero rw'uyu mugenzi wabo urohamye akandagiyemo gusa. Bivuze ko abana bagerageza kwihisha bagenzi babo ngo bagiye kogera aho batababona nta n'ubwirinzi bafite, byateza ingorane zo kurohama ari benshi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kagano Uwimana Damas avuga ko nk'umuyobozi bababajwe cyane n'urupfu rw'uwo mwana w'umukobwa utanogaga ahubwo wari ugakandagira mu mazi gusa agahita anyerera akagendera uko. Asaba ababyeyi kurinda abana babo batazi koga iki kiyaga. Ati n'iby'uwo mwana w'umukobwa nuko byamugendekeye, yakandagiye mu Kivu atabimenyereye ararohama. Ati turihanganisha umuryango wabuze uwawo, tunongera gusaba ariko ababyeyi kuko duhora tubibasaba kurinda abana babo kwishora muri iki kiyaga batazi no koga nta n'imyambaro y'ubwirinzi bafite, kuko ingaruka zibirimo ari mbi cyane zirimo n'impfu nk'izi. Yavuze ko ikiruhuko cyegereje nk'ubuyobozi bari babwiye abanyeshuri ndetse n'abayobozi b'ibigo by'amashuri kuganiriza abana kuri iki kibazo kuko gihangayikisha cyane ibiruhuko byageze, kuko uretse n'ikiyaga cya Kivu n'imigezi bamwe bakajya kogamo bashobora kuyirohamamo, bakaba bakomeje ingamba z'ubukangurambaga bwo gukangurira ababyeyi kurinda abana babo n'abayobozi banyuranye bakazajya bakumira abana baza gukinisha amazi batazi koga. Abakeneye amakuru hano kuri Mena Official, nizera ko ay'uno munsi akomeje kugenda abagendekera neza cyane. Ni aha ngaha dusoreje amakuru twe twabateguriye, nizera ko ay'uno munsi yabaryoheye. Mukomeze mugubwe neza cyane, bye bye.